He rā whakahira-hira mō nā iwi Māori ki nā take o te ture i Aotearoa. Reira hoki te tūru hau mō te whanaunga, te rangatira wahine Amokura, hei tiati hau, hei kaiwhakawā hau. Ko Amokura Kawharu te kaiwhakawā wahine Māori tuatahi kia uru ki te Kooti Teitei. He hōnore nui mua ana karana maha o Ngāti Whātua me Ngā Puhi i runa i te kotahi tana o ana whakapapa. Ke konei tana iwi e āwhi nātu, i roto i ana mahi. Hoinara hoki me tā tātou mōhio, o iake te tino tohunga, ki te kaupapa, ko tinei mōhio whānui tia i te motu. I te ao katoa ki taku whakapai. Aha koa nā pakana o te ao kōhatu, koia te kaikukume i nā taha e rua. Engari kaua rā koe e whakaaro ko koe nahe. E kore koe hare moke e roti tēnei horahi. I whāriki nā kōrero mōna ki waipapa taumata rau te whare wānana i whakaakoria te kai whakawā, pērā ki tōna pāpa a Tāhiu Kawharu. It's trailblazing and I guess, you know, thinking of Mum and Dad today here and the many times that we had together here and the values they instilled in us about just getting on with the mahi. Ko te mea nui o tāna tūrana he para i te huarahi mō nā whakatau na kreme o nā iwi. As we know, we're now in the largely post-settlement era and that means that iwi have governance entities, they have significant putia, they have commercial arms to manage those settlement assets. Someone like Amokura who not only has the commercial experience but she also has the governance experience in terms of her own hapu and iwi. Ko hiki mai ngā whenua a me tiaki me whakarahi. Te putia mō ngā whānau kia haumi, kia tuku ki ngā whānau, kia pakari anō, nō reira ka nui te mihi ki aia. Ki te whai tēnei wahanga o te ture. Te mea nui, ko te hai mahi te mahia, tuatahi, you know. Waiho mā te wā nō mō rātou ngā tāngata ki te kōrero e pāne ki tō mahi, just haere tonu. Ko tāna tohuatana ki te karamata he tohu moana whakapaukaha ki roto i nā take o te ture i Aotearoa. Taroi Black, mātuia.